au ambula tugani and live stream ni unau and singatambo ongo and Facebook the New Hope Worldwide Assemblies of God network America and the klana kasama yava tiko sa sini rani da bakasongo ni wata and sigani turanga yang gona sala ni wakatitia ni kina wikimni na lini lotu kawa kina wikimni na sema tikumai and Facebook the New Hope na ibunau and singatambo ni turanga ongo au wakambula chugani wikimni na lini lotu wakayanda ndua sara wikimndo na tikumai Scotts Valley wakina wikimndo na chiga San Jose Santa Clara kabakakina na East Bay may Calaveras ulinubuno may Calaveras kabakakina ay Hayward kabakakina may Mill Valley San Mateo kabakakina na via sa Amerikango ni semaramay na Facebook na kabini singinindai au wakambula chukani wikimni wakina wikimni Telangana sema may viti wakina na via sa Burabura Pinaka weekend na raki, tutaka weekend na wikata udoko, kalau endang raba isang ni bisa weekend. Au kaya madana duba kisumana ndo na masu, kama mirai weekend ni na kalau, na kabini singin dindai, wawin binata kina mbula, wawin binata kina idengan ni mbula, wawin binata kina bi maroi kina bi bakalung ataki. Waromi kima minarongo wasini kalau, Rongo takiani na namuni vosa imbula, namuni vosa kaukaua, namuni vosa bagayadaka, namuni vosa sangani bei sau, koe tiunga, ena takali ko loma langi, ena takali ko bura-bura, namuni vosa satundinga na kalo. Namuni vosa, sangani ndau suka tale wale, baka kena na kena buna utake na kabini singini dai, namuni vosa ngone sangani suka tale wale, ena bi bambulai, ena bi sireki, ena bi bangala take, ena bi bagarara matake, ena bi laveti kina via sanava loma langi ena vi wa kaukau taki na namuni vosa lamburi au wikimuni namuni vi wa taki namuni vi lumuti men rondo na kalo ne kabini singin dai au sa release takatalanga na namuni glory salabata kina namuni vosa I release the anointing that goes with your word I release the redemption power that is in your word today oh God men namuni kina na lang kina bororoko Masti ko na tamani nga chisu na ibang bulan din ang dondo nga. Awang mo naman sa wili kasara man doon ang lesoni. Ang lesoni kung may na sama na kaya nawasi Rus ng wuli ko vitu tiki na indua. Psalm 27:1. Ano wili ka na kaya na baka balangin sa chinggo o chaw nang kaya wili ka na kaya na baka witi. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Kena bakabiti kachubango anongurarama kena nongo ibakambula kuchoba ko dei mo rerbaka akau koni nongumbula kuchoba me utanga ya enabuku idei mengauna ndasa donu etuongo senga soni ngauna rawa weekenda tawdoko Ende kalatu na kasaya do tungo ya Amerika. May witi. Kabakaki na ibura-bura todoko. Na coronavirus. Au reida na mataka ni singendai. Sa ina kabi na noa. Isibe tolu sa nga wulu na undolo na tamata. E matiki na ibura-bura. E tambukina na beto sa yaki. E sabi ko lutuya na stock market ibura-bura. Ado kina me vengo e soana non radakadaka o binagata mo kabi kenda na kena rebu ni matengo ena tarai kenda tu ena ndua na ngauna mbalabu na dhaba menda na dhakaba na tamatalotu o dhei menda na ngoleba na matini tumbeka au kabi iko o kabi kenda
e bagai dhaba nga na kare ni dhaka na mate ni tu na tamata mbeka e bagai dhaba nga na vivuke ke na kaukau ni tamata. Let me state this: the coronavirus is an invisible enemy that we cannot see with our naked eye. It is deadly and it wreaks havoc. Ne ulutanga ni vunongo na vakatutusa ni vakambauta na itevita membalata na kalau e na same rusanga vuluka vitu. David's confession of the Lord in Psalm 27. Bona kaya thabuta bikenda na mataini tikina verse 1 kwa nanonda lesoni. Anongu rarama ke na nongu vakambula ko choba. Ko vei meu rervaka. Akau kawa ni nongu mbula ko choba. Meu tanga ya e na vuku i vei. Awina kata mukabi kenda inda indai ya endo na vakatutusa vinaka. Ya endo na vakatutusa kau kawa. Ya endo na vakatutusa. E vei vakandei taki. E na ngau na ndambulan donu maka ongo. Awina kata me mataini baka sama vikenda. E na nonda i ulutanga kau sada wutochi. Na vakatutusa ni vakambote tolu. Membaleta na klo. Na vakatutusa e tolu. Membaleta na klo. Tolu chuko na vakatutusa na itevita. E na nonda lesoni. Keni mataingo. Anongu ra rama. The Lord is my light. Na kalo kwa rarab. God is light. Vidana tingini wala tamu tungo muna. Dhabuta vikenda. Mera ni wakandeta ka that God is light. Matai ni choni ni kena wasindua tingine 5. Yongo na itukutuku kete warongoda. Mai vikwaya. Asa tukuna vikimundo. Ni sa rarama. Na kalo. Asa senga vikwaya. Nambuto. God is light. And there is no darkness in him. Kau mabuto ke makanda, makandike ba na tikini bolo tambungo, kachukin na weekenda, Nikolo is holy, and there is no darkness in him, because God is light. And the choni na kena wasindua, na tikine vake na tikine 5, dua tala na tikina, e dhabuti chukin membelete na rarama, mo dhabuta weekenda, sa tuve kwaya nambula. This is in reference to Christ Jesus. Sa tuve kwaya nambula. Ia na rarama ni tamata nambula. Asa dilaba na mutu na rarama. Ia na mutu sa senga ni kunea. Matay ni kaya dhakaba na rarama ni kalove iko. Matay ni kaya dhakaba. E baka rarama taka na numumbula. Choni ndua ba kwa usada butoti kabika na sa tuve kwa nambula ia na rarama ni tamata nambula ni sa no murarama na Kristo se sa no murarama na kalo na rarama itubwa e sana ba rarama takamai na no mambula e na seabu kina na muto kasa kune kina na rarama ni kalo kina no mambula na viva rarama takini kalo e ba to kaitiko nyoya nambula Choni ndoba ya sa tuve kwaya nambula. Dhabuti chiki ka nambula. This is in reference to Christ. Beba kausa dhabutoji. Nambula tuve chisu. Ni bakandeo takimai kina nomambula. E na yadu kina veiko. Nambula ya eba tokai. Na rarama nimbula. Eba rarama takasaranga. Na nomambula. Ne karua ni ka eba kadora na rarama. Kwa dhabuti chiki ke. Tebita na nonda le soni. Obinakata muna. Wande takabekenda ne karonika da kabana rama veiko. The light will bring victory and success to your life, and also the light is for your protection from your enemies. Movorota, let me repeat myself. The light will bring victory and success to your life, and also the light is for your protection. Nambuto eukati tu memeva. Darkness is equated as an enemy. Your enemy. Mukabi kumuni na kaya dhakaba na medha. Na medha binakatokwa me bakalengai ko saranga.
Na meda binakatokon me baka lolomo tegiko. Na meda binakatokon me baka mateiko. Kaya kina na turanga sa sinalakwal nga may nandang butako nga membutako rabu-rabu kabe baga rusai. Ida taro mo na taro nga weekend inday. What will dispel darkness? Or who will dispel your enemy? Who will defeat your enemy? Your enemies? You know the answer. I know the answer. It is the light that will dispel darkness. It is the light that will dispel darkness. John 2:5. John 1:5. Ano wili ka in amplified version. The light shines in the darkness, and the darkness did not understand it, or overpower it, or appropriate it, or absorb it, and is unreceptive to it. That is what the light will do to the darkness. That is what the light will do to your enemy. Your enemy, whoever it may be, whatever it may be, hell cannot stand in the light of God. Okay, nataraw na biyatarang weekenda. How to apply the truth that the Lord is your light? Nyo sa kila nandinango, and bimbi talaga mo kila na no mo appropriate taka kina no mumbula. Bala take bagay senga nandinango na senga ni na bibu ke biko. Nandinango na senga ni na bibu sire ke biko. Na kalo kwa zimbi taka chungo tebita na seno ni dagdaka na bukumu. Ona binakato iko, ona binakato yao na kalo me mai dagdaka kina bukundaru merandaru benefit kina and nandaru garaba kina nandaru bagambauta na kalo. How to apply the truth that the Lord is your light. Okay, nambuto na meda. We know that. Darkness is your enemy. Equated as an enemy. Okay, motoro man na coronavirus. It's here. It's there with us. It's out there. The coronavirus is your enemy. Matenika, not your friend, your enemy. Okwa na mbuto. Nadhaba endo baka sebu taka na mbuto baka ongo. Endo baka di labikina na rarama. O vei na rarama na kalou kongaraba. Ko chioba na rarama. O baka wili kichuko membeleta na kena baka ndio taki chuko na complete Jewish Bible. Eka chuko mga Adonai. Adonai. The Lord Adonai is my light and my salvation. Adonai kanimbalimbale na turanga. Kanimbalimbale okwa he's the ruler. Kanimbalimbale okwa he's the master. Kanimbalimbale okwa he's the owner. The creator God and is the owner of every. Na kato dhoko and nona na klo e baka tule wakina na klo. Kwengo na namurarama. And then baka dilaba kina na rarama. Siya na baka dilabi kina na rarama buwana corona. O then na rarama na klo na kongaraba. Ko yawe ko kwa na rarama. Kaya membaleta na klo nyo kwa na namurarama. You have to make a declaration of faith that Adonai is your light. Ochia gai kaiwa me dilaba yani na coronavirus me bakarusa me kakua ni tarai ikomai. Ena venga no todo endo dila ni kina na rama kina buto enda yalinga na buto. Mazaba tale kotanda batiko endai ke mumeda. Ke baka otue na buto loloa kasa solenga tuna no mumbula. Na bulan rabu mbeka tawi mate na bulan hindi nau sena baka yasa daka you are out of a job looking for an employment. That is an enemy. And for that enemy, you need the light to shine upon that enemy. And when the light of God shines upon the enemy, the darkness will vanish, the darkness will disappear. Tandraba ani batakena no mukalo na mbuto mutongo. Kaibo na klo kwa na namurarama medilaba yani. That darkness cannot stand the light. It will
disappear. Let me ask the Lord to shine upon your darkness. Onaborau, karena kau, me di labayani, na butumutongori, me baka sebutaka, and nga una sarango. I want you to name your darkness now. Thabo sa tabutiko. Awinakata mo. Awinakata mo. Awinakata mo. Awinakata mo. Mo zabutamay. Mo zabutamay na namu. Na namu nrenre. Awnangay masulakayani. And I come and sing that. So name your enemy. Name your darkness. Name what you're going through that you want God's help to intervene in your life. And I will ask Adonai, who's our Father, who's the Master, to shine upon the darkness right now. Okay, Sada Butochi? Amen. Another Butochi go, Father God, you are the light. You are the light of the world. You are my light. You're the light for the church. I'm asking you in Jesus' name that you shine upon the darkness that is upon your people right now. Darkness, sickness, poverty, I command you all to live in Jesus' mighty name. And then Allah Sarani, and I come in singing in die, like Karu and Kai about to South Tebita, Membalati Adonai. Kaisa with the Jukwa and Nongui Bagambula. He personalized Tasaranga or Tevita, Membaleta na Kalu, Kwayangaraba. Sangwalangani the Buta, my light, the Buta my salvation. The word salvation is a comprehensive word. Yeah, the word includes the idea of deliverance and rescue. The word salvation, it includes the idea of deliverance and rescue. But ni kalo eno mibambula kona senga kina ni rere se tangaya. Kona senga ni rere baka kina na kai bibolengai se biboletei. Because God will deliver and rescue you from your enemies. The Lord will deliver and rescue you from the coronavirus, from danger, from accident. The Lord has done it before and He will do it for you. You are so special. God will do it for you and He will do it for you now. Niu the wudu chikungo obaka samtaka sarano na kai the kabo kwa bera na chureli and on Sireki maichpita. E deliver tagira, e rescue tagira, manalinga kaukawa e fero. Rtuna letolu na ipriu. Ertowa buken lobum bugawanga. What happened? God rescued them, God delivered them from the enemy. Daniela, you name it, God has done it before and He wants to do it for you right now. After declaring that the Lord is light, is His light and His salvation, David said, whom shall I fear? Igorane zabutaya? Awambo igorane zabutaya. Nyo sakelana ndinongo ni kalo okwa no murarama, okwa no mibambula, o igorane zabuta ndondo, whom shall I fear? Kozei meurere vaka. Disara murarama kana mibambula na kalo, na taro tarongo tebita, kozei meurere vaka. Mukabi kimli na kenisau. I know that's a rhetorical question. Matatatu na kenisau. And the ubagay na taki, na taro bugongo, bleta. The answer is so obvious. Everybody knows about it. You know about it. I know about it. Go na kenisau. E senganin do na ka, morera baka. Senganin do na virus, morera baka. Senganin do na kaibi bolengay, morera baka. Within a virus, sa lago otimaya na tukutuku and the killer. Matai, do birong on a Ebola outbreak, my West Africa. Ambassador in 2014, kina 2016, Kenya 90% of the people that were affected died. Dotal na virus sa ambassador sa tungangon, HIV virus. Already na kena tukutuku, 32 million people have died from HIV virus. Na SARS, it causes acute respiratory syndrome,
appeared in 2002 in China. 770 died from SARS. Kasatungo na coronavirus and the kenda maliwa. And then rere senga. And then andoba te tevita au na seni rere waka in duanaka. More than 30,000 have died until now. Nisano murarama kanomi bigombulo ko chaba. Kona baka tu saba te tevita ko they mo rere waka. And a senga in duanavirus and a takabi ko mai na kalo e kaukawa na kalo and a ve maroroi veiko. Amen. Kani katolo ni nona baka tutusa. Tevita membaleti Adonai. Membaleta na kalo. Kaya koya a kaukawa ni nongumbula. New King James Version batongo, the Lord is the strength of my life. The Lord is the strength of my life. Na rabamanda na kaukawa ni nongumbula. Yana kauwa tarango biko. Na ilabo. Kako ni bararabi kina ilabo. Na nomu kila ka. Kako ni bararabi kina. Bilete na kato dhongori. Ibaga dhaba nga. Awina kata mo ukabi ko ndendai. Dingitaka kabaga tu sa ndendai. That the Lord is the strength of your life. Na bosongo na strength. Kanimbalimbali tigo refuge or stronghold. It means refuge or stronghold. Na Amplified Classical Translation, the Lord is the refuge and stronghold of my life, of whom shall I be afraid. Tasareka saranga mokoya na bose na strength. Refuge, both a refuge and a stronghold. Refuge na vonua kona marikina and ngona ni lenga and ngona ni vile yaki and ngona ni takamakina na kai biba lengai biba mate. When the Lord is your refuge or stronghold, you are safe and secure. You are covered. You are protected. Ne karoni ndi na kawina kata mwaseme na bukuni ulutango ya kambimbi telanga bike na mobogambota saranga ni kalo na murarama na mibogambula kasa kaukawa ni nomu mbula. You must believe that Adonai is your light, your salvation, and the strength of your life. You always believe in your heart. You always have faith in your heart. Faith and belief is from your heart or your spirit, human spirit. Orongo endo chunga na katumba ra na dhuruma ni kina no mumbula na katumba nga dhuru kina na bambauta na katumba talanga na dhuru kina na rere ni sa dhuru nga ni na rere na bambauta na lago maitumba ke sa dhuru nga ni na bambauta o rere na mbiu saranga na no mumbula do chunga na kena katumba kanga mo baka bakakuni baka tara na katumba ngori me dhuru ni kina na rere. Satungo ni rongo ni coronavirus na kaya baka dhora. Satungo na kaya sa affecta ki bura kina na stock market is down. Me baka usa kaya wochi. Sa tambo na beto sa yaki. The business are affected. Na katodongo etu na kani tukutuku. Ya nyo sa rongo the kakuni baka tara. Me dhuru kina no mubaka sama me lutu kina matani ya lomu. Bale teke baka ora baka tarana itukutungo kina kasa baka dhori chuki buru na kaya na koto mebiko na rere. Do not allow these reports to bring fear to your heart. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Lebe sakela tu na tikini bolo tamongo. Iyo kosada kaba tiku kina induna ka, membaleta na nomu bagambauta, ongonga na sala bakalo, me tukina biko na bagambauta. Tega mo modabuta na same rusang buluga bitu tukina indua. Start to confess
the word of God that is stated in Psalm 27:1. Maukabi kenda na nungurarama, kena nungu ibugambulo ko choba, au na seni rere, akaukau ni nungu ko choba, meutanga ya ena buku i vei. Dhabuta tiko, na tiki ni vola tambongo, me dhabunanga no sa rongo the kina, na vosi ni kalo, ka sa lutu kina na bugambauta, kina elomu, ena kabini singa endai. Hallelujah. Ni o sa bugambauta, na kalo ena buni elomu, ena lakota ni kina veiko, na rere. O nandondo kina mo dhabuta bata, kina ka, etukuno o dhei au na rere baka. Hear the word of God with your ear. It is processed by your brain, bonasala. Then it goes to your heart. Your faith in God's word and faith in God will be established in your heart. Na katumba ke na sala talayango enda udhruma yani na rere. Kina no mumbula. Ona rongoda na itukutuku, process taka na numubaka sama, lutu kina elomu, eado kina na rere. Yali kina na vombauta. Kabi keda na kiruni timodi na kena wasindu tikina vitu, for God has not given us the spirit of fear. Na rere, eseni lago mai wanaklo. Na rere, okoya, it's a demonic spirit. There is a demonic spirit that is behind fear. But it does not come from God. Amen. But of power and of love and of sound mind. Yana ka elago mai wanaklo. Na kaukawa, na loloma, kenabaka sama etunde. Na dhaba mo vagambauta, kabagatusa. Bagaro mo itinetiko na tikina leka and bagatusa, the Lord is your light. Bagatusa, the Lord is your salvation. Bagatusa, the Lord is the strength of your life. You will not fear. You will not be afraid. You will not be fearful. Amen. Hallelujah. Because Adonai is there with you. Meda sa dhubu kisombusara ena masu ena kabini singin ndai. Okra meda dhubu kisomena masu no nga tikina dhabo la dhuruma tukena kabini singin ndai endana wakatu sabata ndai ni kalo enda ngaraba na kalo hallelujah enda dinata na kalo enda wakambauta hallelujah okoya raw ni buki kenda ena ngauna renre enda lago dhuruma tigongo meda dhubu kisombusara ena masu kimami rai bi kemuni na kalo sama rong raw na nomoni bosa bi kemami. Saya adu kina na wakambauta saya adu kina na wakambauti kemuni na kalo sekan indo na kandendre be kemuni na kabini sigin dai a mosla kira na bagaro rongo mai na kabini sigin dai bukaina non rambula mera tunde ke be kemuni mera wakambauta na nomoni bosa mera wakambauta na kalo kaba wakambauta kangarabo ko te vita na kalo kaba wakambauta kangarabo ko ya parama na kalo kaba ya doka na ngauna sawo te bagado kacho na kalo ndo be maro roi Amisando bata na kaya, the buta na kaya o te vita na kabini singing day. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Binaba lebsa na klon kena sabaka siya butaki na buto na meda na neman mbula ni sa dhila yani kina na rara makasandonde yani kina na lingamuni. Muni viva mbula wewe wote na kabini singing day. Sora staba chukuna nende sa maso na kau ni adha chisu ni so tabi ira indenda. Sora tabi mate au wuno da tani na mate na kau ni adha chisu. Sora bangara daga tigo ndenda na kau au kadhiba na daga na kau ni adha chisu. Why? Because you are the light of their life and you are the light of our life today. Nabalib sar na nomuni bestabi madha binabi kemami na madha sa tuma ingona kau me nomuni kina lang kena bagoroko. Mas tigo na damani nga chisu na ibang bulan din na dondo. Au sabi ka mo titira ni wiki muni na kabini singin dai au nui taka tiko ni na madha binaka. Hallelujah. Kuni ngula daba na bos ni kalo. Hallelujah. Na bos ni kalongo na daga kina kalo kina nomumula me ba kalonga tikenda na turanga.